Minister wa ũgendi Alfred Mutua akoretwo agĩcerera magavana kaunti-inĩ ciothe nĩguo kwaranĩria ũrĩa mangĩnyitanĩra harĩ kũgathĩrĩria igucĩrĩrio cia ũgendi iria irĩ o kaunti no itirĩ ciatambũrwo. Tumekubaliana ya kwamba tutaweza kufanya kazi pamoja ndio hizi tourist sites na mahali pote tunaenda pawe na facilities ambazo zinawezesha watalii kuwa wako na hiyo comfort level na pamoja na kuendeleza hali yetu hapa ya tourism kama county government ya Kiambu. Icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Kiambu, Mutua orĩtie magavana gũthondeka barabara iria cingĩrĩte igucĩrĩrio-inĩ ici nĩguo agendi magacera hatarĩ ũritũ, ũndũ ũmwe na gũthondeka kũndũ kwega gwa kũhurũka. Hali ya kufanya kazi kuangalia vile Kijabe Springs tafute investor akuja angalie vile investment pale, tuangalie mali kuna zip lining ambayo imekwama kidogo pale Forest Adventure Center, tuangalie vile tutaweza kushirikiana kuweza kuinua. Pia tuone ya kwamba kuna mambo tofauti tunaweza fanya tukishirikiana, ndio watalii wakiwa kwa Nairobi wakifika tour agencies zijue ya kwamba there is a place you can take our people. Kaunti ya Kiambu ĩgĩtambũrwo na ũgendi wa mwanya wegemaine na ũgima wa mwĩrĩ, kuona kũrĩ agendi a mabũrũri mariganĩtie na Kenya maceraga kũrigitĩrwo mathibitarĩ-inĩ marĩa marĩ kaunti-inĩ ĩno. Sisi ndio tuko na zile hospitali nyingi kwa nchi nzima ya Kenya. Tuko na hospitali 123, 123 medical facilities. Hivyo ni kusema ya kwamba sisi kwa upande wa matibabu hakuna kaunti nyingine ambaye inawasaidia watu mpaka kutoka nchi za ng'ambo. Hospitali yetu ya pale ya Kijabi hutibu watu kutoka nchi zote za Afrika. Tuwapangie ndio wakija wao na malazi, inakuwa part of the package. Wanachukuliwa kwa airport, wanaletwa hapa, wanalipwa malazi, it's already paid for in part of the bill of the hospital. Wanalala, wanaandika mtu hapa na wapikia, shopping wanazunguka huko wanamwaga pesa kwa mama mboga, wanaacha pesa zao kwa vijana wetu hustlers. Gũkĩrĩ ũguo, thirikari cia kaunti nĩ ciũrĩtio kũnyitanĩra na onjoria kĩũmbe nĩguo gũkinyanĩria gwakwo kwa mĩkawa ya kĩrĩu na kũgacĩrithia ũthaka wa kũrĩa agendi magucagĩrĩrio gũcera, ũndũ ũrĩa kũringana na Mutua ũkũrehe ũtonga mũingĩ kumana na magoti marĩa kaunti ĩrĩũnganagia. Yeah, we can make them tourist sites but proper ones. Mtalii akija hapo kuna mtu wa kumpeleka around, kuna mataa, kuna security, kuna choo hapo nje ya kujisaidia. Kwa hivyo tujenge vitu ambavyo kweli vinastarehe mtalii akuja ache pesa, both domestic and also visitors from outside. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.